Mấy cơ quan na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bê tùn rây nét lao mày thon riu dari. Asai June-25 chanai gum sing nay na chuyện na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Directorate of Relief and Disaster Management ri Thursday no report di pat kan mai thelai na Manipur di dai khori kabam phai sanai na churuk khau kabiu kan thi kum na mansai la kha ching rik seruk nga pungu phai secure tamru na churuk ta kung mai ti lau tang kani tu na ti thai kani dui dai khori kan khat thai kani kum na gan padai ri kabiu kani Manipur kapum dong suna kai Ching tamru na pungu phai thum rik chat na padai su ka si lau kan thi tu na report ka tai hi kane Manipur dui dai mi khori khawring rik sanai na padai thai kani lau hectares phai ka rik suruk nga khat point charuk pungu dui thum bin kani public infrastructures rik sanai na khat su ka si lau kani kumna malai pang mai report phai ka rik suruk in phang tang kani tu na sa kani dui dai khori ka biu mai nun khang rik ta chat na kanai relief games ka siam thau lau kani mi lung khau tai rik sanai na ta chat hai in tau tau function suba mi khani medical relief games ta chat lan pat lau tang kani tu na report khau tai hi kani Tamenglong June-25 churuk Town Churches Union Bangkau Christian Workers Wives Fellowship rilang na asai June-25 chanai nung one-day seminar for Christian Workers Wife Town Baptist Church Tamenglong headquarters kautat kai pni nurturing families shaping generations to my ladun kautat kai ni mai Christian Workers Wives Seminar kautai Dimgong Rongmei Associate General Secretary Social Mission RBCC Resource Person Sulaupni Seminar kautai Holistic Child Development Kani Family Management tong topics kau kathai in champni program de lau tuan kwang secure makai ko rating zin kwang nai makai ngan tat kai pni kumna registration de kwang secure minute ru na pung khori ka hau pni Infal June-25 charuk Manipur tung district azu khau tat kan me jang nei thum lung khau security forces re anti-extortion operation tat kai kan me khau ri bansin in phangai kan thi bansin nim in phangai kan me tai kadai suna Kaifa road khani Thamnapokpi areas Moirang Police Station Bisnupur District Kauriye Bansin nim in phangai kan me khautai SLR rifle stain machine gun 12 board pistol kanai grenade dai khani bai me bomb ka siam nu mai pot nun ka sau kani anti-extortion operation tat kai kan me khautai nu mai kan pungu nim ka sau kani kani upang khautai loitong bam jukin singh Prepaid cadres ta Wangau Ahalup Mayai Laikai Bisnupur District Karinim kani Police tong cham thilai na loitong bam jogin singh Haibeli area tong educational institution kani civilians azu koresian nam na latat ba mai puwi tu na sakani mi tong timi ka ha khotai RPF/PLA militants kathupni Tauthong Khunau Infal West District Kari nim moi kani nim kan menun tai Salam Amarjit Singh Hizam Anand Singh kani Sarubam Sarat Singh kani goita Andro Khunau Torongthal Infal East District Kariye inbu na security force re Moirangthem Babu Singh Allies RPF/PLA member ta June-25 pedai nung tai National Highway kanai ngangkha lawai le Thamnapokpi ka karinim kanthi tingkum tamru na padai tak mai Moirangthem Babu Singh tai Bisnupur District kare government office business bam nun local shopkeepers kare sian demand at ba mai nun nei tuna sakani nim kan mai nu mai nun khautai re bansin azuni in phang moi kane None June-25 churuk District Administration None Republic Advisory Department Mekhau Kumzi Market 3 Junction Area National Highway Tamru na Chennai Saulau mai chang khani PWD chang Karongmon to Nongtek that ni mai chang dang ching kau bia kan di in kak pat mai haubam mai khau public waita ram thai khang ti thai kan thi molai pangnu mai nai mai tai sai luan ting riu kana gwang kan mai tang ri public advisory notice kautai district disaster management authority khani deputy commissioner None Sarat Chandra Orajuri man sai panti amam nu mai khani pochai sukasi nu mai khari ngak duak nu khang tan sin thau bam thi tu na sakani mi tuang kan di in kak bam mai kan tai man sai tat kalu gai mai kadai suna incham nanun allow passenger gari khani pot phung kalu mai gari nun tat kalu katu bam mai chang dang kawi kan di in kak pot bam mai ti hai field inspection how chong Subdivisional Officer Resigna June-25 juruk irai khautat kai kanthi kumna taniang pangnu mai nai me haire man saitat kalu mai khani lung anaba mai khau siswai me panu mai tuang nai na bam khau DC the department asaka assign suna sausin khang sulau kane mi da khau superintendent of police no ne da mi dong area khotai man sai ti kut makhang lung anaba mai koi kadai suna allow khani insam na nun khau danger john lam khau thai lo khang sa kane STO hau chok rilung anaba mai koi da kabam bai thang ti bam lo khang
khani ka ge nai me relief assistant ti lau khang ti thai kani mi da kho public works department khani NHIDCL ta katup melung khau karungmon nongtek chang tat kalu ba mai nun khau kabiu mai patma khang kan di pang kai nu mai tai swag in zang kai khang ti thai kani inbu na chief medical officer da emergency medical services kani ambulances chamdan khangi ti thai kane Senapati June Tarik Churuk All Naga Students Association Manipur tuang kum singnai na na padai Korichi na Churuk tenure tuang Rongmei Legislative Assembly Haibunglok Village Chandel District khau takai kan mai khau dinglaw kan mai resolution thelaina June Tarik ta chat kum singnai na pung khau hai ani tuang constituent khani subordinates unit query and some day of prayer takai khang appeal sukan the and some tuang unit query kaniu tuang chana mai gan khau mi tuang kalum mai dam hai lalo khang ti thai kani kalum ni mai points pang khau tai ansam khani ka tuang unit koi khau rogong ritak mangna sai lau khang khani naga mai koi khang tan mai khau so hiam gai na ti lau khang ka sau kani inbu na prayer point khau tai naga mai koi khau chun chap mai nai khang naga mai tong rights ta ngak lo bom khang indo naga political conflict high framework agreement hilaina logical statement nai ngam khang inclusive sumai mai koi ri chakhwang so lau nu mai khani mathiu ri kum lau nu mai solution hai naga mai koi ri la taw ngam khang ka sau kani by mai prayers point khau tai free movement regime hai ka luai na laudat khang border fencing construction lam naga mai koi ri kapui kan di khau kuk mai ariuba mai lam in some na nun tong academic khani career khang and some leaders naga CSO leaders national workers politicians khani public leaders koi khau pum gai ri gai mai ti lau khangni ka sau kane Guwahati June Tarik Churuk Government of India leaders of Manipur Kuki militants group padai suspension of operation agreement khobam mai ta Thursday nung Assam Police Special Branch Headquarter Kahili Para Guwahati Assam khau meeting tat kai kan the tiki meeting khau tai ta builam khau si ka phian kan tuang chu tu mai tai thu report khau ti thai kan magi tiki thai lo nu wi Union Home Secretary Govind Mohan Rui Manipur Gongkan Mezang Nai Tang suspension of operation group ta meeting kariu kan chongi Union Home Secretary Rui Manipur Gongkan Mikhautai Intelligence Bureau Director Tapan Kumar Dekani Kazau kan chongi Manipur Gongkan Mitai Kadai Sunating Riuran Khore Malai Pang Mai Khani Dui Dai Miri Kuk Mai Ariuba Meta Zau Sin Khang Gongkan chongi Central Government Leader Kanai Rui Manipur Gongkan Mitai Zang Nai kanai lau kani kumna kanai rui kangpok pi Churachandpur khani Imphal East District ta tang launa Manipur la lu ri kuk mai ariu ba mai nun ta ariu lau kai kan chonge Manipur Gongkan mai khautai Union Home Secretary rui Manipur Government Ajay Kumar Vala ta ariu na high level meeting tat kai kan chongi government le meeting kan mai khautai India Myanmar border fence khani state wang law and order situation lam khau kaphian kani tuna lumnu me cham de ri ti thai kane mi da khau kuki MLAs khani kuki community leaders nun roi government of India ta SO agreement bang khau ba mai kuki militants group nun ta tok tat kai dat khang me kum singne ni china pung Guwahati meeting khautai demands hu kan chongi ning tawlo nu we United People's Front khani chui na kathum underground groups rui kariu mai kuki national organization rui August tarik chui na kanai kum chingnai na tachat khautai suspension of operation sign sukan tongi mi tai congress rui Manipur khau power sinba megan khawe Tamenglong June Tarik Churuk Project Manager Handloom DHT Tamenglong Riti Thai Gwang Mai Thelaina Tamenglong District Khau Weavers Card Sin Mai Goi Rui Lang Huang na District Handlooms and Textile Tamenglong Office Kari Lalaw Nupni Thi to Nati Thai Kan Thi Tithai ni Mai Rui District Handlooms and Textile Tamenglong Office Hai Mini Secretariat Farmland Kawi Kumna Lang Tai Monday Tarik Chakyu June kum singai ni chuina pung khore gwangla ka hau nupni the tuna project manager handloom DHT Tamenglong terui the Gaanphiu Mal khauti thai kwang kane New Delhi June Tarik Churuk Congress President Mallikarjun Kharge le Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi rui Manipur tuang Congress Party leaders nunda AICC headquarters Indira Bhavan New Delhi khau ariuna Manipur dung crisis in thak mangna ba milam khau kaphian kariu kanthi meeting khautai Congress General Secretary KC Venugopal parties Manipur in charge Saptagiri Ulaka Khani State Congress Chief Kaisa Mekha Chandra Singh Khani by me senior party leaders nun kazau kane meeting khautai Venugopal ri Manipur dung situation lam khau political intervention katup melung khau sulau khang ka genai the tuna sakani Venugopal dung ex ka po sulau kan me the laina Manipur khau civil war hai tingkum kanai daw nai gong kan the kumna kalulung khau gong dat khang political solution ka genai bam the tuna hi kani Congress ri Prime Minister Narendra Modi ta Manipur gong na communities kanai khau latlu nai bam mi hai chu sang mai
phungwang laudat khang changhuai gwang kan chongi tiki sai ngan na gwang makna ba mai khaw central leader nunri manipur la lulam khaw direct intervene sulau magi tuna pian mak mai indau kane AICC meeting da congress leadership ri manipur khaw political action ke nai mitai demand suran gut khang katni chu zak mai nai dat khang tan sin thau nu mai thiak khaw haupat ba mai Tamenglong ting nai loan tun ngai bu tarik chanai kum singnai ni chi na pungu lau chuan ting rai na yi kalan nai na yi ting zin zing bang muang na ye tun ngai bu tarik ta chat kum singnai ni chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting zin nai na ye zing bang muang na ye mai ka goi na king in sui na king lau mi khang ta ka ngan ma nga thun ku wi asai khang thu cham hai khau ringa lau thi thau ka lau chuan khuang ru ma khai kai me gan rui mai ka goi na cham king in sam da la kho thun ku thei